Wadidaw, wadidaw, wow, ada ondel-ondel, 3 ondel-ondel teman-teman. Ada 3 ondel-ondel, ondel-ondel Pak Kumis, ondel-ondel cantik. Nih, lihat nih teman-teman. Wow, tapi wajahnya kotor sekali nih teman-teman. Waduh, gimana nih cara-caranya nih kita harus membersihkan wajah ini nih teman itu. Nih ondel-ondel Pak Kumisnya juga kotor nih teman-teman. Wadidaw, wadidaw, kita harus cuci, kita taruh sini. Jatuh nih teman-teman. Kita taruh, nanti kita akan cuci kotorannya ini teman-teman. Nih juga nih teman-teman nih, ondel-ondel cantiknya nih teman-teman nih. Oke, kita akan lihat. Nah, ini ada bak teman-teman berisi air nih teman-teman. Tuh, ada airnya teman-teman. Kita akan cuci, nanti kita akan celupkan ke dalam bak berisi air ini teman-teman. Tuh, kotor sekali. Ih, kotor nih, airnya bening nih teman-teman. Airnya bening sekali nih teman-teman. Sekarang kita mulai cuci, kita guyur-guyur teman-teman. Kita siram. Langsung bersih nih teman-teman. Tuh, langsung kinclong. Wadidaw, wow, kita celupin. Celup-celup. Wah, kan bersih tuh teman-teman. Oke teman-teman, yang satu ini sudah bersih nih teman-teman. Tuh, samping kiri kanan kita siram lagi. Oke teman-teman, kita taruh sini, kita akan cuci. Yang Pak Kumisnya nih teman-teman. Nih dia yang Pak Kumisnya nih teman-teman. Kita akan cuci, celupkan. Langsung bersih teman-teman. Gampang sekali mencucinya. Kita celupkan, langsung bersih nih. Ondel-ondel Pak Kumis kita celupin lagi. Oke, bersih teman-teman. Sudah 2 nih yang bersih. Kita taruh lagi teman-teman. Oke, kita taruh di sini teman-teman. Kita ambil lagi nih. Ini yang putih lagi nih teman-teman. Kotor sekali teman-teman. Kita cuci, kita celupkan teman-teman. Oke, kita celupin. Langsung kinclong, plong. Kita ucak-ucak, cuci. Kita jemurin lagi. Oke teman-teman. Bersihkan. Oke, tuh bersih semuanya tuh teman-teman. Sudah semuanya nih, sudah 3-3-nya nih tuh kita celupin. Oke teman-teman, sudah bersih ketiga wajah ondel-ondel ini teman-teman. Sekarang kita jejer, kita satuin. Udah 3 teman-teman. Tuh, udah bersih semua tuh. Oke teman-teman, kita celupin lagi sekali lagi terakhir nih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu mencuci wajah ondel-ondel ini teman-teman. Udah kinclong. Oke teman-teman, sip. Dadah.